Hello kakabsat, kaduan ta kaniman pay nga mapanagpa-share ijay bangkag. Kat kaduan tay mo ti Ilocano nga sunata. Tayon kakabsat. May paspas sa rukigig, maipat patublag. Hinirog nga bagas, tinapagpipiyag. Dinan mabaelanen at tuluyen ti agbyag. Balangin sa luyot ken marunggay, pangal daw pangmalem pamigat. Di payen makaangot itinalanitan, siket na dandanin mapugsan. Uping lakay bakit ken agtutubo, agpanunot agagawa, agridridam kayo, angayen yu amin, akabaelan yu, ibangon kabibiyag ni Filipino. Balangeg sa luyot ken marunggay, pangal daw pangmalem pamigat. Di payen magkaangot itinalanitan, sigat na dandanin mapugsat. Uping latay bakit ken agtutubo, agpanunot agagawa, agridridam kayo, angayen yu amin, akabaelan yu, ibangon kabibiyag ni Filipino. Ay, napay ni marigriga, may paspas sa rukigig, maipat patublak. Sinturong nantay pairot, 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 sikat na dandanin mapugsot. Sinturong nantay pairot, 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 sikat na dandanin mapugsot. Sikat na dandanin mapugsot. Bagis nan tay nagsisining galot. Ikarin ken ka, adikan tupulos ikan sanaan ladaan riknaen ta kaunggan. Unasem day tadwadwam, tapno marik na ayat ko para ken ka, ket bukuda. Di ka laeng biyag ko, daytoy puso, daytoy nakem ko, ikutan tungpal biyag ko.
ikari ken ka adikan tu pulos ikan sanaan ledaan riknaen ta kaunggan unasen day tadwa-dwa tapno marignan ayat ko para ken ka ket bukuda awan ak tagit kwa tudisikala biyag ko daytoy puso daytoy nakem ko ikutan tungpal biyag ko awan at tagikwa so disikala biyag ko daytoy puso daytoy nakem ko ikutan tungpal biyag ko hawan ag tagikwa so disikalaeng biyag ko daytoy puso daytoy nakem ko ikutan tungpal biyag ko mabii agina dayutan mapayagtun aditan at kipitan ikaw ko ken ka di nagtulip-lipatan numakadanon ka haway apapanan nabati a tiyempo intapayla danggayan ta ipapaskun agpasig ta denang tay paspasaray ko aglailo ta sadyam basit nga orasen awan ka tuy denas iba dinat nga agmay-maysa daw kuken ka ag sing pet ka di ayat ket naulila ikarim asumugli ka maglagitem karing karita aging nuray puso ta anya na nagkasang mayadayuta den ng pangaasin di nagtubay-bayan nabati a tiyempo intapayla danggayan ta ipapaskun agpasig ta denang tay pas
pasaray ko aglailo ta sa jam basit nga orasen awan ka tuiden na iba tinag nga agmay maysa daw ko ken ka agsing singpet ka niyayat ket maulila ikarin asumubli ka laglagiten karin karita agin nuray puspusutan yana nagkasang mayadayuta den ng pangaasin di naktubaybayan iba tinak nga agmay maysa daw kuken ka agsing singpet ka niyayat ket maulila ikarim asumugli ka laglagiten karin karita agin nuray puspusuta anya na nagkasang mayadayuta den ng pangaasim di nagtubaybayan pangaasim di nagtubaybayan. Daksang gasat, daytoy gasat, gasat ko ken ni ayat, jakpay na padas, ilagragsak, kaput kinanumok nga agbibiyag, ano sa tuy kalak ama, dagen sen tuy kaunggak, tanu agayata, pasik apa ay ti pagtumpala. Daksang gasat, daytoy gasat, gasat kukin di ayat, jakpay na padas, tinagragsak, kaput kinanumok nga agbibiyag, ano sa tuy kalak ama, dagen sen tuy kaunggak, tanu agayata, pasipapa ay ti pagtupala. Arak langin, ikamangko, amangko ka, dagen sen ko. Arak langin, titumpal ko, amang ikat, sakit ko'y naken ko. Pamrayak, aglemes ti arak, lumapaay, pusok ken ni ayat. Umanay, nga isut na sasarita, mangliwliwat, kinadaksang gasat. Arak langin, di kamangko, amangko kaw, dagen sen ko. Arak langin, itumpal ko, amang ikat, sakit ko'y nagen ko.
sanggasat daytoy gasat gasat kuken ni ayat jakpay napadas ti nagragsak gaput kinanumog nga agbibyag an-anusa tuy kalak ama dagensen tuy kaunggak tanu agayata pasik apa ay ti pagtungkalak arak langin di kamangko amang pukaw dagesen ko arak langin di tumpal ko amang ikat sakit ko'y naken ko arak langin di kamangko amang pukaw dagensen ko arak langin di tumpal ko amang ikat sakit ko'y naken ko Nagbigatin biyag ko di agayat itinapudno di mo man laing kaskaso to'y nasuding nga ayat ko amok ajak maikari kaadaan kanti sa bali emjak may suro to'y puso sikat ayan ti panuno uray pamarang laeng inag kumaayaten maasikat to'y puso anabayagan nga agtutuo uray pamarang laeng inag kumaayaten pangaasim kumabiyag ko dapat kamong to'y kitaw ko ladawam tay sapsapule no inak mairide kaano apanawen nga inak ayaten lipaten ka kunak kuma game siyak meti marigatan pilitin ka nga iwaksi adda kamet lata dito'y isip uray pamarang laeng inag kumaayaten maasika to'y puso anabayagan nga agtutuo uray pamarang laeng inag kumaayaten ang aasin kumabiyag ko dapat kamong to'y kitaw ko uray pamarang laeng inag kumaayaten maasika to'y puso anabayagan nga agtutuo uray pamarang laeng inag kumaayaten pangaasim kumabiyag ko dapat kamong to'y kitaw ko
Mas daawan nak artem ken galata karkan nada kanya. Ipaikat marik nak nagbalyo kan kanyak ipapakita nga nakalalaan. Alak ka din kuyuden nak iadayok ken kan tapno nga taawan makita tapno mapukaw ken kan toy ganas ko nga agayat parok atan kan amawaya-wayaan tanabayaken nga istot pagkugustuhan ana nga rut ipilit kumantoy bagik no di nakunipat patig sabay tadikan tumet marik na ti agladingit takas marik nak nga inkaidadanes ana nga rut ipilit kumantoy bagik no di nakunipat patig sabay tadikan tumet marik na ti agladingit takas marik nak nga inkaidadanes. Awan nak artem ken galata karkar nada kanya. Ipaikat marik nak nagbalyong kan kanyak ipakpakita nga nakalalaan. Ala ka din kuyuden nak iadayok ken kan tapno nga taawan makita tapno mapukaw ken kan ganas ko nga agayat parok atan kan amawaya-wayaan tanabayaken nga isot pagkugustuhan ana nga rud ipilit kumantoy bagik no di nakunipat patig sabay tadikan tumet marik na ti agladingit takas marik nak nga inkaidadanes ana nga rud ipilit kumantoy bagik no di nakunipat patig sabay tadikan tumet marik na ti agladingit takas marik nak nga inkaidadanes. Ilimiket na suline panbantay tiin ka matanawan isuti kay kayak ko nga pagyanan naisuti na kaiyanakan when agpaisong ano agbiyahe kami aglagto agtaltag tilugan mi masapul na piksa ti makina
nga kalsada. Ipagnaan kita dungali kao, gobyerno may kayo kat tumulong. Kamasulbar ti dawat mi, problema mi umayo kuma aksyonan. Dakhan at kiti panagyaman mi, opisyales nga agserserbi, adagiti ado nga sakripisyo. Mangitumpal ka nagpirok iti pundo, kalsada umakit umintas, tapnuin kami met mapatas. Iagbiyahe naging awak nakarelax, ay saan kumamet nga agrigrigat. Ngem adamat kiti sa kabasi, panagduras ka po agsangpet nga project. Pantayan tapno saan nga makupit, taray to'y ket pagsayaatan. No adda ti maobra nga libre, at damat timpuyog ti umili. Uray no awan ti tangdan mi, at ti tinulong kami matlatta. Isunga uray at pumanaw, at danto tiin na pagsublian. Tamayat nga talaga dito'y ayan mi, uray no kunada nga adayo. Hanayon nga ibagani nanang ko, anak ko tim kuma liplipatan. Uray no sa dinut pakadanuna, lagi pen to'y lugar ang nagkapuam. Agyaman akti pa ng buhay yung kaday nga video kakabsat. Sapay kumakat na gustuhan nyo. Anyong alot nga repilipatan, i-subscribe, like, comment, and share. Agyaman ak!